дуруд ба шумо бинандагони гиромӣ. Барномаи гирди як даста дар бораи тайёрии дастаҳои Тоҷикистон ба мавсими нави футбол ба шумо ҳарф мезанад ва мо мехостем ба Исаравшан сафар кунем то дар бораи дастаи Исаравшан маълумоти муфассале ба шумо пешниҳод кунем. Аммо дастаи Исаравшан тӯли 10 рӯз мешавад ки дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор омодагиро ба мавсими соли 2021 паси сар менамояд. Исаравшан дар пешоруи мавсими футболи соли 2021 аниқсараш моҳи январ эълон кард ки мураббиашро дигар кардааст ва имсол ба ин даста ба ҷои Алиёр Ашурмамадов Раҳматулло Фузайлов машқ медиҳад ва мавсимро бо ҳамин мураббӣ мегузаронад. Аммо баъди як моҳ роҳбарияти даста дигар шуд ва баъди истеъфои Муҳаммадҷон Ҳабибуллоев аз дастаи Кӯктош, масъулини дастаи Исаравшан Ҳабибуллоевро ба ҳайси сармураббӣ ба Исаравшан оварданд ва Раҳматулло Фузайлов аз мансабаш дар канор шуд. Муҳаммадҷон Ҳабибуллоев омодагии дастаи Исаравшанро дар шаҳри Душанбе, аниқсараш дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор шурӯъ кард ва беш аз 10 рӯз ин ҷо ҳам бозиҳои таҷрибавӣ гузарониду, ҳам тамринҳояшро сомон дод. خیلی که با مکسون معلومه بعدی که از دستای کوکتوش و اشتفا رفتم بعد یک دو روز از دستای سرافشان از رئیس دسته دعوت شد و من این دعوت رو قبول کردم به سببی که در دستای سرافشان دلیران سرافشان کار میکرده و عموما مردم سرافشان یک مردم فوتبال دوستور است و وقتی که صحبت داشتیم با روبر دسته و امیر رو گفتنیم که این سال دسته نظر به سال گذشته شرایطش خوبتر است و میخواهد که برای مدال‌های چمپیونات برای جای خوب مبارزه برد. خب گفتم گفتم دسته رو چگونه دریافتید؟ بازیگران چگونه هستند؟ در کدام حالت قرار دارد امروز استرافشان؟ خیلی میدونیم بعد انجام دور اول جام فدراسیون که دسته سرافشان در ولایت سور اشتراک کرد البته تغییرات شده ایستاده از ما در مشق تمرینی که در شهر دوشنبه گذرانده ایستاده‌ایم بسیاری بازیگران رو دعوت کردیم از دولت ازبکستان از روسیه و خیلی که میبینید امروز او بازیگرانی که از ازبکستان و دولت روسیه دعوت کردیم آماده مشق تمرینن و باز یک دو بازیگر دیگر در این روزهای نزدیک باید از دولت نیگریا بیایند. البته بازیگران چون نه اونقدر خوب است بگیم یک حالت ورزشیشون نه اونقدر خوب است برای که ما در دو بازی رفیقانه که گذراندیم با دسته دوشنبه اشتوسی و فایزکن البته روز به روز بازی با بازی میخوایم چی بازی خود رو البته کمتر عوض کنیم. дар ҳайати дастаи Исаравшан бозигарони зерин ҷамъ омаданд: Қурбонали Бобоев, Ҳусейн Азизов, Асадбек Зиёзода, Диловар Бойқӯзиев, Бахтиёр Қаландаров, Азизҷон Шамсиев, Фаридун Деҳқонов, Зуфарҷон Акбаралиев, Ҳусейн Нурматов, Бахтиёр Абдураҳмонов, Отабек Каримов, Насим Расулов, Фирӯз Раҳматов, Саидмухтор Азимов, Илҳом Баротов, Хуршед Олимов, Темур Исмоилов, Абдуқаҳҳор Қодиров, ҷаҳонгир Сафаров, Шаҳзод Иноятов ва Назира мебошанд. дар кадом хат имрӯз Исаравшан заъф дорад, яъне хати сусташ кадом хат аст? ман гуфтанам дар ҳолати имрӯза ҳама хато суст аст. барои ҳамин ки мо бозигароне ки даъват кардем ба чихеле ки мебинем Бахтиёр Қаландар, Ҳусейн Нурматов ва Саидмухтор Азимов хат пеш аз ҳама хати муҳофизат. агар даста хати муҳофизати хуб надошта бошад албатта мубориза бурдан дар хати ҳуҷум қадар чӣ намедиҳад, натиҷаи хуб намедиҳад. дар ҳайати дастаи Исаравшан бозигарони аҷнабӣ легионерҳо хеле зиёданд. яке аз онҳо Тимур Исмоилов аз Россия аст. ӯ ҳарчанд бозигари маъруф набошад ҳам бо дили гарм мехоҳад дар мавсими нави футбол барои ба комёбиҳо расидани Исаравшан кӯмак расонад ва худро миёни мухлисони сершумори футболи тоҷик ва хусусан Исаравшан машҳур гардонад. то кадом андоза ин ниятҳо дар амал пиёда мешаванд, интизор мешавем. Очень понравилось, меня здесь встретили хорошо, ребята, коллектив весь дружный, тренер хороший, надеюсь, в этом сезоне мы займем как минимум в тройке будем. Я сам из Москвы, играл вот крайние 1,5-2 года в Росиче, это 3-й дивизион, они чемпионы, 4 года вот подряд уже чемпионы. И у меня товарищ, вот агент, играл сам раньше здесь.
и предложил поехать сюда. Отправили вот резюме тренеру. Тренер одобрил, вот приехал. Сейчас будем смотреть, на что я Как тебе- способен. Как вас приняли? Хорошо, хорошо, ребята приняли дружно. Даже вот позвали с утра в бильярд играть. Поиграл в бильярд. Кухня здесь, говорят, очень хорошая. Я сам татарин, и мне восточная кухня близка. Посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, завтра хорошо выступить на игре, забить пару мячей, может. боз як суоли дигар, шумо дар Далерон будед, яъни баргашти шумо ҳаст. Аз он Далерон дар хотиратон чӣ боқӣ мондааст? Як мавсим шумо онҷо кор кардед. пеш аз ҳама албатта дар хотирам ин мухлисони даста беҳад як дастгирӣ хеле калон аст барои даста ва умуман баргаштани ман ба хотирам ин мухлисонам. вақте ки ман 2 рӯз шуд қабул кардам дастаро, қарибе ки ҳар рӯз қариб 100 чи аз телефон аз Уратепа мешуд, аҳволпурсӣ мекарданд. албатта бозиҳои рафиқонам нақша доштем, дар нақша буду, лекин ҳар рӯз мухлисон мехоҳанд ки як тағйирот даста шавад. гӯё ки маҳмадҷон ҳабиблоев ба дастаи Челси гузаштааст. ҳар рӯз бозингар даъват мешавад. умуман мухлисон беҳад як чиз зиёд доранд. таваҷҷӯҳ хеле зиёд аст. ҳар шаб занг мезанад кадом бозингар омад, ё ки баъди бозӣ мо мезгаронем. мухлисон мехоҳанд бифаҳманд ки мо чанд додем барои бозӣ ки дуранг бозӣ кардан. фалон бозингар илҳом барот бои чанд гирифт фалонаш. барои ҳамин ман ҳамчун мураббӣ беҳад хурсандам ки дар чунин даста ва умуман бо чунин мухлисон кор мекунам. байти дастаи сарафшан омадани дарвозабон Қурбоналӣ Бобоев, ки дар мавсими соли 2019 ва 2020 дар дастаи Кӯктош ҳунарнамоӣ кардааст, нав нест. Бобоев аввали мавсими соли 2019 дар ҳайати дастаи сарафшан бозиҳоро гузаронида дар 7 вохӯрӣ иштирок кардааст ва 630 дақиқа дар майдон буд. баъди анҷоми марҳилаи аввали соли 2019 ба Кӯктош гузаштаасту дар якҷоягӣ ба мавсими соли 2020 бо ин даста анҷом додааст. ягон маротиба иваз нашудааст ва 2160 дақиқа шариқи Кӯктошро ҳимоя кардааст. дар ин росто ба Исарафшан гузаштани бозингари ботаҷриба Бахтиёр Қаландаров, ки дар ҳайати дастаҳои Истиқлоли Душанбе, Кӯктош ва клуби марказии варзиши Артиш солҳои 2018, 2019 ва 2020 бозӣ кардааст, хати мудофиаи дастаи Исарафшанро беҳтар хоҳад кард. умеди сармураббӣ ба ин бозингар шояд ҳамин бошад. Бахтиёр Қаландаров аз соли 2018 то ба имрӯз 3 маротиба бозингари беҳтарини даврҳо эълон шудаасту 2 гол ҳам задааст. ин бозингарон дар ҳайати Кӯктошам бо ман машқи тамрин мекарданд ва баъдан уман Оятуллоам ба давлати Ӯзбекистон рафт, ва баргашта омад ва ман амиро гуфтаниам ки албатта бозӣ ки пеш шавад, ин барои бозингарон хеле як бозӣ асос аст, барое ки ҳайати даста мо наметавонем 15 бозингар даъват кунем. албатта бозингароне ки ҳастанд ба монанди Илҳом Баротов, Отабек Каримов, Диловар Бойқузиев, Шамсиев Азизҷон ва дигар бозингароне ҳастанд, метавонанд ки бо ин бозингароне ки мо даъват кардем як конкуренсия шавад. на фақат бозингароне ки мо аз хориҷи кишвар даъват мекунем, пеш аз ҳама худи ҳамун дастпараварони дастаи Сарафшанам бояд дар ҳайати даста бошанд. ва аминро гуфтаниам ки албатта мо имрӯз куллан гуфта наметавонем ҳайати даста пурра ба чӣ омад, ба анҷом расид. мисол даъвати дигар бозингарон намешавад, гуфта хато мекунем, барое ки ӯ машқи тамриное ки дар вилояти Суғ мекунем дар Баҳористон дар ҷоми лига, дар ҳамин ҷо ҳайати асосӣ маълум мешавад. Хуршед Олимов аз дастаи Қизилқуми Ӯзбекистон ба дастаи Исарафшан омад. дастпарвари футболи Бухорои Шариф аст. ӯ ҳам умед дорад ки дар ҳайати асосӣ ҷои худро пайдо намояд. хуршедҷон, хуш омадед ба футболи Тоҷикистон ва ба дастаи Сарафшан. мебинам ки таъбатон болида аст, бо тоҷикӣ суҳбат мекунем, фикр мекунам, ва дар бораи худатон чанд сухан барои мухлисони дастаи Сарафшан ва футболи Тоҷикистон. футбол Тоҷикистон ҳастам. аввалан ба мухлисоба салом ҳамошонба. омадем футболшон зӯр, пашт ӯзбек футбол кард, як хел одамош зӯр. омадам тренер нав, тренировкашон ҳаме зӯр мешавад. насиб бошад сезон ба Сарафшан боз кардан, мухлисоа хурсанд кардан ҳаракат мекунем.
شما پیشتر در کدام دسته بازی میکردید؟ o'zbekiston va qizilqum navoiy komandasi qizilqum oliy liga hamsuna boz mekardim. درباره فوتبال تاجیکستان تا اومدن چی میدونستید؟ Futbol o'sha ammo mo'ylincha O'zbekiston dutta komandasha gap mezanan Istiqlol, Xo'jand. Zo'r komanda o'shqifta. Hamuna famda didam eshinem internet ba. درباره سرافشان معلومات نداشتید؟ Ne istaravshan teoriya namedonistam isnomdan lekin istaravshan donistam a Xo'jandam na uzdas komandash bachosh hamish zo'r, kollektiv zo'r. حسین نورماتوف در گذشته بازیگری دسته منتخب جوانان نورسان کشور که 3 سال اخیر در حیاتی خطلانی بختر بازی کرده است او در حیاتی استرافشان قرار دارد. در 3 سال اخیر در چمپیونات مملکت 46 بازی انجام داده 1 گل هم زده است. سید مختار عظیموف که از استقلال به دسته فیضکند در موسم سال 2020 گذشته بود بعد 7 بازیش در فیضکند به استرافشان گذشتنی است. امسال بازیگران دسته رگری تداس فیروز رحمتوف و آیت‌الله سفروف نیز به مشق‌های استرافشان فرا گرفته شدند. آیت‌الله سفروف در آمار سال 2020 14 وخوری در حیاتی رگری تداس گذرانیده 1 توپ به دروازه حریفان زده است و 1128 دقیقه میدانداری نموده است. در موسم سال 2018 در حیاتی برقچی و سال 2019 اول در کلوب مرکزی ورزشی ارتش و بعداً به رگری تداس گذشته است. خب شما از دسته رگر با دیگر دسته ها رفتید از جمله به ازبکستان هم رفتید امروز در استرافشان هستید. خوب چگونه است محیط دسته استرافشان؟ سلام علیکم با همه با مخصوص دسته استرافشان ما و دسته رگر با دسته کوکتور دعوت شدیم با همراهی 5 کس خیلی جو با کمانده با پرزیدنت کمانده داغورو نشد شرطنامه نشد ما با دسته اندیجان ازبکستان رفتم اونجا یه هفته هم بودم خیلی زبال گذاشتیم دسته اندیجان خیلی خوب است خیلی از تعمیر خوب گذاشت بازی کردیم باید المپیسکی ازبکستان خوب جو من نگذاشتم با معلم زنگ زد که با من استرافشان رو گرفتم دعوت میکنم بیا با دسته استرافشان من اومدم خیلی دسته استرافشان بهترین دسته مخلصانش خوب است ما با معلم گپ زدیم نصیب باشه باید همین روز یا روز دیگه باید ما شرط بندیم با دسته محیط چه است؟ بچه‌ها چگونه هستند؟ به فکر تو این بچه‌هایی که اینجا اومدن چند روز در اینجا مشق میکنی میتونن که جای نمایان رو در چمپیونات مملکت بگیرن؟ محیط کمانده بهتر از خوب است همه بچه‌ها با یکدیگر خوب هستند نصیب باشه که نیت داریم که همه بچه‌ها خواهد میکنن مهنت میکنن من باور دارم که میگیریم جای دوم سوم رو در حیاتی دسته استرافشان امروز کاپیتانی دسته و بازیگری بهترین سال 2020 ایلهام باروتوف در مشق‌ها حضور نداشت و با سبب‌های معین به شهر استرافشان برگشته بود. هیئت اساسی سال 2020 استرافشان همه در صف راست هستند و امسال نیز به دسته کمک خواهند رسانید. نسیم رسولوف سال گذشته در 10 بازی دسته استرافشان به میدان آمده بازی خوب نشان داد. تیاری خیلی ناز رفته سه من همین بچه‌ها همین و یاده مشق خوده ناز وایکره خودش نشان داده معلم من ترینر معلم نو اومدن خیلی دستی معلم ده وای میکنیم ده پیشروی خواهد شد. اسدبек زیادزاده نسبت به بازیگرانی شورادیاری دسته استرافشان موسم گذشته کم در میدان بود ولی امسال کوشش میکرد که در هیئت اساسی استرافشان جای گیرد. اسدبek میبینم که تیاری گذشته شدن این تیاری ها چگونه هستند؟ امسال فرقمنده است از سال گذشته؟ بله البته فرقمنده است امسال نسبت سال گذشته بازیگران بسیار خوب آمدن ولی همه اونها در رسمات ترینر هستند در کمانده ما در دسته ما ترین مربی نو شد همه اینا سال دیگه فرق کردن یعنی امید دارد که جای نمایانش اشغال میکنه؟ البته دسته استرافشان در بازی‌های جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان از منطقه سوخت و بازی‌های فینالی روخت گرفته توانست. برای چی؟ خیلی نصیبی ما نبود برای همین نتونستیم برآمده. دسته‌های دیگر پرقوت‌تر بودند مثلا ببینید هم خوجان نبرآمد هم دسته استرافشان. ها دسته‌های پرقوت بودن مسچو بودن دسته‌های مسچو بودن خیلی برآمده ما نتونستیم. این سال چی نیت دارید از این بازیگران چی انتظار شده ممکن است و برای مخلصان چی گفتنی دارید؟ حرکت میکنیم که می جای نمایان رو اشغال کنیم. دسته استرافشان با قربانعلی بابویف، سید مختار عظیموف، تیمور
Измайлов, Бахтиёр Қаландаров, Фирӯз Раҳматов ва Ҳусейн Нурматов шартномаи худро ба имзо расонид. мақсад дар назди шумо чӣ гузошта шудааст? аз рӯи шартнома шумо чӣ кор бояд кунед? аз рӯи шаҳрнома дар кадом дасте ман кор накардам, дар пеши ман ягон вазифа гузошта намешавад аз тарафи роҳбарият ва мо ки ҳамсӯҳбат будем ва манам дар чунин дастаҳо корам намекунам. Дастае ки дар назди худ як натиҷа мақсад набошад. вақте ки мо ҳамсӯҳбат будем бо роҳбари даста, мехоҳанд ки барои медалҳои чемпионат мубориза барам. барои ҳаминам кӯшишу меҳнатҳои зиёди раиси шаҳрам барои ҳамин аст ки имрӯз машқи тамринҳо дар шаҳри Душанбе ва умуман ӯ шароитҳое ки имрӯз даста дорад, албатта мо бояд барои як натиҷаи хуб дар бозии чемпионат нишон бидиҳем ва ман ҳаминро гуфтаниам ки албатта мо мубориза фақат барои медалҳо, барои рохат, барои ҷоми Африқа мегирем. барои он ки албатта имрӯз ӯ бозигароне ки мо даъват кардем, чи Бахтиёр Қаландаров, чи Ҳусейн Нурматов, ки дарвозамон бо Қурбоналӣ Бобоев дар дастаҳои хуб бозӣ карданд, дар дастаҳои Истиқлол Қурбоналӣ, дастаҳои Якачин умуман таҷрибае доранд ки чунин бигӯен мақсадро иҷро кунанд. дар ҳайти даста набудани Илҳом Баротов дар рӯзе ки мо инҷо ҳозир шудем, фикр мекунам ки ба рӯҳияи бачаҳо таъсир нарасонидааст ва онҳо бо ҷидду ҷаҳди хеле зиёд тамринҳоро ба поён мерасонанд. дастаи Сарафшан боз бозигарони навро ба инҷо меорад. ҳоло гуфтанд ки аз Камерун ва аз дигар кишварҳо ҳам бозигарон ба инҷо ҷалб хоҳанд шуд. мо умед дорем ки дастаи Сарафшан дар мавсими нави соли 2021 футболи зебо нишон медиҳад ва ба қатори пешсафон дохил хоҳад шуд. ин умеди мо аст.